solution natraga solution nama na haya kuma tamdadi kai daura phagadage na haya kandadi akoi myam si amuk chamam ne kari tauraga phadui jano haiba sida mai mai gi opinion se modai dudadi kena ba wakal miding myam ama lakpa iban ai khoi su irang se he ka horopadagi ngasi phawba nong masuti laudana sahi ani si irang ngasi hakking na yauraga hidi irang ngasi loishanna ba hakking na honaraga thengnaraga lakpa ai su sahi ani si gi manung sida ai khoi wakal miding se ahum sure khoi ju hongi se Mandi kay no da toy birang si irai lai na koina group amaga ngaki sauna bagi yengna bagi kuthongna bane ha do oiram da ba yamna complex oi ba yamna complicate oi ba aduga miyamna ubana ma ada karen da manung da saliba ichelna ama admai tawna dumba pibam mama leiram bagi mami ma yam chawna tarakpa aduna haire pot sing do koina dissect tawna na ba rounds of meeting, seminars, workshops, Delhi da Satana Pangthokiba Thoram Singh, Manipur Manungda, Manipur University da, Manipur gi miyam na hek, Ming Panbada dum na haiga da masak Khanaba Manipur gi akhang hi, mayam do khomjal laga mo hotel Imphal da thong lonjal laga, ta ba ya da media da chat ba ya da phaw yaw na puthuga amam langna amam sat na naina ba kona ba mayam se series da tawra kanda hojik di akoi khutta yana ba yaudana chingna ba laitana khudam changdam mayek sengna phangaba wafam khara thole ar haili ba madugi wafam sing adu da yumpham oiraga leba asi mamai chumna ba leba asi gi thoi birang asi gi waroi sinama purakam namna ba hona ba da Layong do haipet khanga banina aduga chanaba hida khara thaba khara ko soidana tawba ngamani haibagi ko da madugi thajaba ma lakbadagi hair madugi wakal miding sing adu manipur gi tampaki saruk sing sida leiriba amadi manipur gi yelho mi mayam sigi marakta kachin ko ya thumnai khoi hau hiba numit kun mangani mukse nongmata pothadana nongmata meeting manga taruk ai sabiru numi mafam mari manga si junga mafam jiga thare ai ahum sure ngangjare ise admaina koi mafam ngarang di mafam tarau dui tara mari ni meeting mafam se akoi tim ahum mari thoga tuan chalaga ururu leiraga ahing pung tari ni pan taba pabunu dang pung tari pan taba langjinga sobuda lila tarumadi lila du koi wanganguram admaina koi na chat na ngang na ba hodaraga koi na miyam sida Aku na uzarai ba pangjarai ba findings mayam se aku masin thamin na ba aku masin bhab tamin na ba aduga bhab tamin na matungda aku mayam gi oiba unanimous decision na ma warep khara aku na maning hallaroi da khongphom hong da ba warep khara lawbo ngamgani haibagi aku thajaba thame aduna hairi ba madugi warep lawbo ngamna ba honarak badani aku gi arambai tengu gi naha sing sinau sing Kunngamba BBF sing kunnga sing kulai me mari SD irang jiro shenna mo honara kunina ko me mateng pa ngasi kukina lan ta roi dam ni na ko su kulai pitho si haidana pitho re adu teno ko le ba kulai pa ba kangu bana mo akoi di separate administration bi de ko kulai thi do e haidana phong na mu challenge to re adu su manipur gi governor na chap chaba thabam de lokhat thi de Kukina kudum chalaga le ba chingi jaga sing na maitai chang pa changaloi maitai yum hanjal haloi kari gi kuki gi separate administration India government pi dragadi madu hair pa matamda maitai gi population lakh round de tra mari tampa tale ba miya masa masibu kuki gi khulai pai ba kharana hostage doina season raga India government political demand ma tor ko tamda India government madu gi hostage situation do akoi si kidnap tor ga thamba dona chahi ani thambasiu me yaring braba yaring de masi baram cha braba India government tor ba thong si asi akoi tumin election hi ga da ba wang si ne ba si lai se Ipai puna lamdam asi mai holol dagi chahi lising kaya khujing oiraga mafam asida khunda laita adana leiraba asuk yam khuraba kanglu puruk asibu sahi ani masagi mama leibakta refugee on thoga thamba ngamba lenga asibu ekoi gi lenga ko ibra haibni da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯆꯍꯤ 2 ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ? ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ आर्टिकल 14 दगिना आर्टिकल 35 फाउबदु कदाई चखगे अखोई मियामसिगी अखोइसि मागी प्रजा ओइरिब्राबा इसागी युमदा लेजनबगी हक आइना थबक सुबा चचनबगी हक इसागी इरमदमदा चरिंग मफमदा चलगा आइना लेजनबगी हक आइगी ललोलितिक तौननबगी हक आई हिंगनबगी हक लाइरिक तमननबगी हक आई हक पुनमक्तु चाही यानी मल्लगा थंबदा इंडिया गवर्नमेंट मसीदगी मोइना पीरिबा फंडामेंटल राइट्स टू अखोइ द पीननबा थौरांग अमबु पाइखत्रगा लेंगागसे अखोइगी लेंगागनिना अखोइना मोइना अखोइसे वाये लखिनि न गायरगा लेबिसि मरम चारिब्रा चाद्रिबा हाबो वांगजे अखोइ इसा इसा दौजे हंगबा मतम ओइरा मदु हंगा मतुंगदा अखोइगी मियांगी वारेपथु लौननबा थौरांग तौबियो वाखन खनबियो अदुदि अखोइ कै तौबा तागे हादना अखोई द लांग तारेबा खुलाई पाइबा कुकी की कांगबु सिंगसि कनानो हेना साथीरी दे दुनी खुलाई पाइबा कुकी की कांगबु से कना ओइरगे है कांदा इंडिया गवर्नमेंट ना सही तरह द तरे तरह निपांसी मिनम्बा एग्रीमेंट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइबा मिनम्बा एग्रीमेंट अमा बर्मादा पोपा बर्मादा चौपा बर्मादा भोट लेपगा एमपी भवो रुपा मना मणिपुर संगलागा लालौगी लीडर ने थोलागा इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली दे पुरगा साइन तौरगा अखोगी लमजे पुसलगा केम पैसा पुथोगा केम साबिरगा मखोगी लामी सिंदु चाही 13 5 तोलो पिरगा थबै नि इंडिया गवर्नमेंट अदुब कांगु दुनने ngasi मेटै खुनाइ द लान तारिसे अदुब कांगु दुनने लंबी थलिबा मियान निपुन जथरिबा जिरी द थानि पांग यांग हालिबा चाही हुबुमदा सुरबा अहन हालिबा इमुंग मनु पुलक तुमदनबा हालिबा खुन गया मै थालिबा चुराचानपुरदा बोम तरगा दोलांग मथुन अहुम मरी वांगबा मेटै युमदो तलंपा उथोइसे अदुब खुलाई पाइबा सिंगदुनने अदुमायना चाही यानी लान चथरको मतमदा इंडिया गवर्नमेंट तोलो पिरगा थंब लानमी सिंगदुना अखोइगी थता लान ता मतमदा मदु इंडियाना कुकी सिजनरगा अखोइदा ताब लाने हबसे लान चुमब्रा मदुई वाफमदुनने अखोइना ला हौगिबा था तरे मा तरुकी ममांगदा मनि कोकोमिना मणिपुर थोइबे इरांगसे मैतैगा कुकीगा नुसिनदबदगी हानरक नते मसी इंडिया गवर्नमेंट चथबा प्रोक्सी वारनी ना अखोइना लाउथोक्रिसे एनआईएना खुदम चांगद पुथोकदना कोर्ट मचा मथुम लोई पुथोक सबमिट तौरे ड्रोन बॉम्ब तौवेना इंडियन आर्मी की चिमदा नेशनल टीवी की इंटरव्यू दना ड्रोन बॉम्ब तौगिबा लेते आइगी रोन सोर्स आइगी मीदगी न पाउ लौरे अदु मकैम थोकिबा लेते इंडियन आर्मी न कुपसले अदुमाय तौना मोइना मबुकजिन सेंगदबा इंडिया की मसागी लेजरिबा एजेंसी सिंगी मरकत फोबा वा मानरतबा मचिन मानरतबसिना मखोइना मनुंग द पुरगा चलिबा मैतै मिचम मियाम द मोइना चथरेबा अरोन लानसे मसी नमजननबा मसी मपान थोलक्तननबा मसी कुसननबा होनबदा ngahang ngaki मचिन थीर थीरगा जुम ओलै पलै सु ngangaga होम मिनिस्टर अमित शाह वाफम से सुम होंग होंग चलिसे असेंग बदु लुसननबा होनबदा ओइदबा मयाम से सुम ngangaga लेबने हबसे मयाम यानिंगबा यानिंगदबा दा हाइबियो यानी सी वाफम से नेबो लुरैदी अहान लान हरपदरी बर्मादगी संगलक मिटोप सिंगना इराम से थोलखनि हरमी पार्लियामेंट हाइबा गातनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमेरिका चमतमदा एक्सटर्नल फैक्टर याम यावी हरमी डेमोग्राफी की इशू यावी इलीगल इमिग्रेशन की इशू यावी हरमी अदु हंदकी पार्लियामेंट की सेशन दनै कोन कोन बदना होम मिनिस्टर ना मसिदी मैतै ग कुकी ग दं खनबनी अतोप हिरम ममता ग मरी लेनदे टेररिज्म ग मरी लेनदे लाइनिंग ग मरी लेनदे मोय मसेंदे हानदे खनरब ग लाखो लेबांगनेना हाइबसिबो सिबो को यानिंगब्रा और माना गानी मचिन थीबा वाफम से लाकदो मेगी तांगहुमदा अखोय मियांगी अपुनबा वारे बमना रिजेक्ट तवी होम मिनिस्टर मचिन थीबनी मसे कोई मणिपुर मियांने याते हाइदना कखतबदो मथौ ताइसिनिदा अदना मधु कंगनबा होनरकपदा अखोय कोकोमी खतना थौमी खरना सिविल सोसाइटी की बातोन तौरगा लाको मी खरा खतना कप तारगदी इंडिया गवर्नमेंट ए मोय खरना पॉलिटिकली इराम सकलिनी मणिपुर मियांना मधु मोवा लौदे मोय हाइ काम थाजदबनेना अमुकसु हाइगने अदना मोइना नाई वासे अरानबनी हाबजे कोइना चपचाना कक्से हाइ तारगदी मेगी तांग अहुम सिदा अखोय अमता जिथदना वारेब लोगो यौमिनबा चंगी लेबांग मियांगी अपुनबा वारेब हेनबा चंगे 1957 दगी 1967 फाउबा चाही तारा चुमना मणिपुर चेंजल लखिबा बर्मा दगी चेंजल लखिबा रिफ्यूजी मयाम अदुगी एसोसिएशन नमा मणिपुर लेरमे अलमन सिंह खंबिरबसु याय एसोसिएशन सिंह अदुई ममिंग कई गवी बर्मा कुकी रिफ्यूजी एसोसिएशन मणिपुर
Burma Kuki Refugee Association Manipur Haiba Lupa Sigi Secretary Chokhong Hauki Bhai Nupasina India government in 1967 Chithi Mirame Chithi do wasi koi khutale re Chithi do kari hai koi smai to na Burma da military coup taurak padagi lanjen raga India manung da Manipur da Kongkhan thana da kari da koi sangja bampi dana India na refugee oina thambi base yam thagali Apun ba koi yumnak lising amaga changwa lakse base India na PBD ba mateng pangna na problem singa se mapung phade thumna de khara ga PBU na chithi do irame makha ta na matang khara ga lehen biu na irame adu ngasi ekoi na Manipur government da India government da sangat thiba refugee gi yumnak lising amaga changwa do kana no karamba khundai lakhibno Manipur ke karamba khundai lekhi chahi kya lak chubami lakhi nupi kya yaw ki angang kya ro ki na report chiu haibada thi phamde mangan gre India government su puthokre Manipur government su record thi phamde haire adu haiba kangu singa do ngasi Manipur ya koi bagi ching singa sida loida ta sandar kanda highway gi labi singa ta sandar kanda makoi singa du gi dominance ne masi lais adu gi kangu singa do India government am kam do re makoi singa du schedule tribe list ang loi hapsal le schedule tribe list hapsan khabani na by definition of schedule tribe under the Indian constitution makoi yelhumi ole schedule tribe haira di yelhumi ni India gi oiba mediang da constitution gi mediang da aduna chawye yeng kan da makoi du chingmi ni ching da leibani adu jati ni chin kuki ni haira ga yelhumi loi on thokre yelhumi ola bani da India gi constitution lainga lo na Manipur gi leiba ga sibu puraga nga aga laiba aikoi gi yam graba miyam gi kunai Manipur gi yelhumi singi kunai sigi mayok da makoi bu yelhumi on thok kan da aikoi meitei gi mayok da di makoi do oina hena khudong chaba pitokre India gi constitution moi oina ngakre tampak da laga moi ne any apam lam leibi ai kanam ta ya ba changde laira ba meitei zuna yon thok ki ba moi na paisa double pi lai thok ki bi ai adu moi da gi moi na kun mom na handok ke hai matam da moi gi di India gi constitution yaro Meitei na moi di lam leibi yaro noi di ko schedule tribe na te moi di schedule tribe ni moi di yellow mi ni moi di koi na kande ade na ngasi di India gi constitution na refugee na sang ki ba sing do makoi do na kangre makoi na ngakre ai koi na injo thamore aduna koi ki tampaki lamda lane transfer or lane use policy se one way traffic ne boji makoi na sumlo sela ke di ani ai koi na handok di ate ai koi na handok ke hai ta ga ni moi gi hill area committee gi moi gi DC gi kari gi kaw committee me adu ya ba lo daga di lamam ta leibi ate adumai tor sum chanchal laki ba sing do ngasi di tampaki lamda apun ba pata len pata pai ba lam ekar lising ma pan hena le me kuki khata gi da ekar lising ma pan hai ta ga di mai ben sing lo sangam da hola di lo sangam lising traum do chama gum bane lo sangam lising traum do chama do yumpham hoi ta di point tara gi yumpham ai se si hol jing chau se point tara yumpham hoi do se sigu ma se sangam ma da sigu ma yumpham kumpu ni adum ba yumpham do lising traum do chama du da kumpu na taruk na humpuri da dikhe atare biro adu ma yumpham do ngasi tampake mafam singda schedule tribe ne harga lam dilai graga akoi na mo hando ko yaroi da lam sing oi grabane madu India gi lengang lo na sawyeng ga yellow mi phurum na kanano refugee na kanano haibase macha khaina khandok piraga thambiram da badagi madu gi tekchak punu masi akoi na pohore aduna ne akoi meyam na ena shi tong do yaroi ena shi tawraga 1951 ni matung da changa khiba mi khudimak lamasi da bol le pake MLA henbe ade makoi da lam mapu henbe ade makoi da schedule tribe ki reservation pi be ade makoi da thabak ki promotion hena pisan be ade makoi tax ten da bani na koi na hai se ena sigi demand to shadu ida hontane ana hai ba wafam singa se India government na chathar mi ba aran ba mayam se sendong na na ba ai koi gi miyam na vote thada ki ba adum laba mahasoi mayam do makoi di masi wa se makok ta kain changde moi karai sakre su khangde makoi mayam do jiti India na pe ko paisa khara do nala talaga paisa lem na ba community hall sa paisa khar le mau na ba ching chini yela photo ka na ba mathang vote ki paisa yena na thoram ta buduna tara ado ma thamam da boy puning sangam de miron mamang da le hiru mayam se leba ga sigi le ri ba ingkhon gi
Saruk Kayano, Saban Kazan Gadova, Mito Kaya Kre, Kamain Togre, Turian Kamain Tori, Ching Kamain Tori, Pat Kamdori, Tung the Hoka, the Mioi, the Mukta, Chak Tang, and the Balabukna Kamain Tori, Karigum of Tabam the Pyramde. Aduna mitom na sum changjal laga lagal laga ngasi di mitom da kuling hakanda chingi moina occupy tawriba lamsing ase masi akoi gi lamni masi da maitai leibe yaro ena halaga tangthora bawda akoi ngasi kain tawbo da ngamdana leide aduna changjal lakri ba du kuki kulai pai ba mayam du moyo punjan lagra mapangal sagat kre adu mo kangbu sing adu ngasi su india ga mena yoga thami base masi khudak da loishalu adana koi mayam na law base maram charo cha da bra masi law ta bane koi makoina Burma da pokpa misak singbu Manipur da pusalaga lalobugi leader na yoga tolo piraga kem sarga lehellaga akoi gi thada lan tara pawda sum thamni hairaga di India lengak se akoi gi oina leirira Burma da gi changakpa refugee khulai paiba terrorist sing adugi damakta leirira haibase hangma matam moire India government si narco terrorist sogotpa adu malaibag la haibase koi myang hangma matam moire narco terrorist ki definition yengbiyo अखोने हेक्ता हाइजन मनते खुलाई पायरगा दत की करबार चथरगा मपांगन सागलगा लेबाग अदुगी लेंगा की पॉलिटिक्स ता खुद थिंजबंग नमाबा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल तौसलाबा लॉ एंड ऑर्डर से मोइना कंट्रोल तौबंग नमाबा अदुगुबा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर अमा लागा इडियोलॉजी में यावरगा डेवलप तौरबा खुलाई पाइबा मूवमेंट अदुबु नार्को टेररिज्म कवे मधुमंगने बंगसी कुकी की खुलाई पाइबा सस्पेंशन ऑपरेशन द लेरिबा खुलाई पाइबा लालोलु कुनगा मंगा असिना चथरी बसे हाई बकांगु से इंडिया गवर्नमेंट से इत्राते ट्राइपान तोलो पिरगा केम सारगा nga aga thami basibo इंडिया लेबाक सी नार्को टेररिज्म सगोट लेबाक ने बसु लांदोरी ब्रा अदुना सिगी वाफम मयाम से उनमक से खोमजल लगाई कोई लेबाक की वारे ब्लॉग दुबी आरोय मखा ताना सी सुम चथा लेता गदि अकोई मुट पाए बसि मदि सोइद्रे अकोई मुट प सोइद्रे लमफंगी सुम लोइसलक इसागी तौबंग अमगी चांग सुम हंधरक नोंगो नोंगी सुम एखोइसे सोनरा कांदा लेबाग असि की तुंगी लाइबक तंबंग अमारोय अदुना इंडिया गवर्नमेंट का एखोइ गई मरकता सब चाबा हुजिक चथरिबल इरांग असे लोइसनना होनबदा एखोइ मियाम इंडिया गवर्नमेंट दा मागी तौबम थोकपा मसागी लेंगागलोंदा इरगा यावरिबा एखोइना फंगबम थोकपा हक सिंगदो मसि नोइ पीगे हाइब्रा पीरोय हाइब्रा जे कोइ चपताना हंगम मतम मोइरेसिनी सबताना कोई हंगदौने मखाताना कुकी न तालिब डिमांड से पीगे हाइगन पीने हैरो पीरोय हाइगन पीरोय हैरो पीनी सु हाइदबा पीरोय सु हाइदबा तारगदी डिमांड अदुबु ताननबा दमता इरांग हौरिबा मैतै हालिबा कांबु अदुदा इंडिया गवर्नमेंट ना इरांग असे संधननबा सुम सस्पेंड थंब नत्रो अदुना अदुबा मखोइगी लिचत असिना मसागी प्रजाबु मसागी मरमदमदा मोइना कंट्रोल तौरगा लेबा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल तौरगा लेगा मफमदा रिफ्यूजी गुमना अखोइसे लेंगबा कांगबा यादना लेहनबा चही अनि लाख तरा हेनबा अदुम लो यामग्रब मियाम अबबु कांग लंबी चटप फमंदना थंबा हैबसे मसी मालेंगी लेबा मफम अमदा थोक्तबा फिबमनी मसीगी मायोक्ता अखोइ मियामना मालेंगी मियाम ताननबा लावबा इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता लावबा अमदि अखोइ मियामगी लेबा से लेबननबगी लेबा से लाइबक लेबननबगी वाले लोब मतमदो लाकदु मेगी तांग होम सिना ओहेलसी ना हाइजबने तुंगा हरकदु इचाइसु मयाम से मखोइदा अबु मिटोबना लाक्सबा ngमदनबा अखोइगी संबंधिंग फजना खाजनबा मिटोबसिंगना लागा लमदमसिदा कुसिरासि तौदनबा मखोइबु येलोमी ओंथोकदनबा लमसिगी असेंबा येलोमी सिंगना लमसिगी मपु ओइना तिंजंग काइजंगना मसा मरे फन्ना मनिंग तमना लेबा ngमौननबगी युमफम थोनबगी मतमदो अखोइगी मिरोल असिना तहौदबा तारगदि त्रिपुरादा त्रिपुरी मुठिबगुमना बेंगोलीना लेंगा पाइसनगिबगुमना अखोइसु सोइदना अदु फिवमदा लाकनी हाइबगी अकीबा याम वांगना लेरे मतम अमदी इंडियन आर्मी ने अखोइदा डायरेक्ट चंगगा अफपागी मरुंगदा हाथ पतुपा फाबा लान मयाम अमा चथरमबदु फेक एनकाउंटर की केस लिसिंग अमगा चंगा कुनिपान इंडिया की सुप्रीम कोर्ट योगिबा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल योगिबना इंडियन आर्मी ने मियाम ओट पनेबे थबक्ति याम तौबा याद्रे अदुना ngasidi मोइना मदु महूत सिंदोगा हिंचाय आइटम कुकी सिंदो बर्मा दे पुसलागा पैसा पिरगा तोलो पिरगा मपांगन हापगा अखोइदा चिउचोना हुई अथौ ओललगा थाजलकनेबा हाइबा थाजलैदो हुईदो मदुदा अखोइना ताना ताना हाथ पतुप तौरसु हुईदुबु योगा मथौ हापगा थौहल्लगा अखोइदा चिउचोना थाजलकदो लेफ्रगदि अखोइ हुईदु ताना ताना सुपु लेदोरा नत्रगा हुईबुदु थेंगनबा मतम ओइद्रिब्रा हाइबसे मयाम दा हंजनिंगे अखोइ हुईदु थेंगबा मतम यौद्रिब्रा अदुना हाइबा मसिगी वाफम खुदिमक्से
chap chaba India government na actionable demand thaba ko India government na soidana tawba ngamgani na khanba demand sing adu khoi tawnana bai damakta miyam gi apun ware ma changi miyam na ekhoida thauna adu pibi raba kanda miyam gi ware ne habado ohen bira kanda kokomi ma pangan kangkhalakani kokomi na thingna ba ngamgani ekhoi look khara khaktana tawragadi miyam yaudi hage India na ekhoi sinamda gini aduna maike sumda lebiriba ahal laman ichini naw ima indon mayam na lakado me gi tang ahum sidi Lebak kannanabagi mifam ma pangthui masida aina yahudabana maram oiraga kokomigi thauna hangiba mapangan songiba warep songiba taragadi lebak asina maithiba matamda ikoi punna maithi minagani tattabai ade na khanbirakanda migi tang ahum se yumdong khudingdagi mi amani di soidana saruk yananaba honabiyu haiba paujera se kasagena laksabani mayam punna saruk yabiyu lebak kannanaba lebak mai chunnanaba kokomina hanbale tanai koi hona jage miyam na koi pibi ba thauna dugi matik Delhi de chalaga India government chap chana thingna naga leba se mamai chumna na ba hona jage ha ba wafam jai jab